27. do 14.9.1991. godine. Prvi naš položaj bio je, nisam siguran da je ova kuća druga dole, prema Glini, prema mostu. Drugi položaj bio je tu, kasnije smo izvukli taj položaj što je bio preblizu tu, izvukli smo ga tu, to znači paralelno smo imali tu i jedan tu položaj. Tu smo jednom jakom minsko-eksplozivnom minirali smo praktički put tu na Daljinsku, tu smo, ne znam ni ja sad koliko smo imali kući, Saput, Kolić, gdje mi pomozi, Kolić, Ivica Velić, Velić, Korak, njih je na 5-6. da. A vam ovo je u drugoj strani u to vrijeme, isto je bila dobra ekipa, bio je iz Dugoga sela, malo je bio Krašnik. Ja, Frant, pokojni Dado i onaj što je poslije vodio sad, što vodi mjesto. Beograd. Na ovoj gori kući. Da. Imam ja samo nije za kameru. Dan kasnije kad je Kozakova ekipa došla da mi je tu bio stric i kad je došla druga smjera i polja je bila, da. Ova smjera bila su, sada se sjetio. Čak su bili dole pa se izvuku. Karga, Kažo, Korak, Saput, Velić, Bili su tu u ovoj kući. to je 5, da, njih je na 5. Da, u ovoj kući. A nas 4, ja, Dado, Frant. Uglavnom imali smo 8 položaja ovdaljen gore do Batinove kose. Ranjeni uz cestu. Da, prema Brijunima i Prema Brijunima. Sad ja ne znam naprijed koja kuća kad su obnovili kužište. A iza svake kuće tu, pošto su direktno bili, mogu se gađati bilo čim, neposredno kuši. Ja sam iza svake kuće dao zapovjed da se rovi napravi i da su ljudi dok traje napad da se sakriju. Za svake kuće tako je bilo.